Dobar dan, Boki. Novi snimajući dan. Kako je raspoloženje danas? Kako se osjećaš? Vidimo novi styling, ovo je kao neka jugoslovenska diva. Kako bi ti sebe opisao danas? Kao jugoslovenska diva? Pa ti tako nisi bi bio rođen kad je bila Jugoslavija, kakav crna jugoslovenska diva? Pa ne vidim ove broševe, vidim... Nisu to broševi. Nisu to broševi. To je jedno je Lenor de Honore, to je francuski medalj časti. Aha, super. A reci nam, da li ćeš nam otkriti danas koliko košta tvoj styling? Nisi hteo prethodno 2 puta uopšte da nam kažeš, a medije to živo zanima. Ni danas, meni ne pada na pamet da ja pričam to šta koliko košta. A zbog čega ne voliš? Što bi rekla moja drugarica Dara Buzmara, puno košta. A vi ste sad drugari? Jesu. Uvek ste Baš smo bili. drugari. Bili i ostali. Boki, reci nam, Ace je malo predošao i rekao je za one tvoje prozivke što si rekao da je kao automehaničar, kaže možda ti imaš nekog automehaničara pa zato podsjećaš na... Ne, sad je on već autolimar, nadam se da je malo promenjeno to da nije više automehaničar. A da li ja imam pa da moj automehaničar da podsjeća na Acu, to je rekao? Pa da. Moj automehaničar je mnogo lepši. Jel da? Reci mi danas, da li ćeš isto biti strog i onako realan i direktan kao i svakog... Danas ću biti užasan, tako da danas što bolje... Pa i rekao si na početku razgovora da je opasna energija. Zbog čega vlada ta opasna energija danas, Boki? Zbog stylinga. Zbog stylinga, malo da pogledamo styling. Tako, ima članove žirija koji misle da je dovoljno da se okupaju i da dođu. A kod mene je to proces. Koliko dugo ti je trebalo evo danas da se pripremiš i obučeš ovako? Nekoliko sati? Da, trebalo. Dobro, Boki. Boki, reci nam, sa Anom Nikolić, jel se i dalje družiš u hotelu, jeste cimeri, jel pričate? Jel ona i dalje tamo? Ja stigao, jeste tamo, ali nismo se vidjeli, tako da verovatno vidit ćemo se danas. Jel da? Super. Zahvaljujem puno. Hvala puno.